I'm still counting my blessings, all that you've done in my life. The more that I look in the detail, my blessings, all that you've done in my life. The more that imbaraga zawe zirakomeye, mana imbaraga zawe zirakomeye, wambaye icyubahiro no gukomera, mana ibicu wabihinduye igare ryawe, mana ugendere ku mababa k'umuyaga, mana imbaraga zawe zirakomeye, urondora imbaraga zawe. Dukomeje kuvuga imbaraga z'Imana, ni muri ya topiki yacu ya buri munsi y'amashimwe. Aho bukeye turabaramukije, aho bwije tubirijeho. Mumeze mute mwese muherereye ku migabane y'isi itandukanye, abumva ururimi tuvuga. Amahoro y'Imana abane namwe. Abataradukandiraho rero Ningene official, mukore subscribe, share, like and comment. Nukubashimira bene data, mukomeje kutwereka urukundo, mukomeje kutugaragariza urukundo muri comment zanyu, turabibona ko turi kumwe umunsi ku wundi. Turabashimiye cyane, nizo mbaraga zacu, muri imbaraga zacu, yako muraduza courage, bikadushimisha cyane ko muratwereka ko turi kumwe. Abatarandika muri comment, mutwandikire tumenye neza yuko turi kumwe. Turabashimiye rwose, turabashimiye. Tuje muri part 2 niya topiki y'amashimwe. Reka dutangire dusenga Imana kugira ngo abadukurikiranye mwese hirya no hino mu kiganiro, abari buze kucumva bafashwe, imitima yabo ibashe guhinduka. Hari abafite ibibazo bitandukanye, hari abahiga imihigo ntibayihigure, natwe turimo wenda ntabwo tuvuze ko turabera, ariko twese ko turigira hamwe uko tugomba kuza dushima Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Tugiye kuganira n'abadukurikiranye bose, abumva ururimi tuvuga ubahishurire Mwami Yesu, ubaheze gushima, utwongerere ubwenge. Umugaragu wawe Salomo ngo waramubwiye ngo se icyo ashaka, aravuga ngo asabye ubwenge, uravuga ngo n'ibindi byose urabimwongereye. Dusabye ubwenge buva iwawe, ubwenge bwo guhishurirwa, ubwenge bwo kumenya ibyo dushakaho, ubwenge bwo kugusobanukirwa. Data, urakoze ko mfashe gusenga kwacu, ni mu izina ryawe Yesu tubisabye, amen. Niya topiki y'amashimwe. Mwene data, kurashima Imana aho uherereye. Mwene data, ntabwo ushobora kuba wibagiwe gushima Imana mu byo dukora byose. Akazi ka buri munsi ushobora gushima Imana uri mu kazi ka leta, ushobora gushima Imana uri mu kazi wikorera, ushobora gushima Imana uri mu rugo n'umuryango wawe, ushobora gushima Imana udafite umuryango, ushobora gushima Imana ufite urubyaro, ushobora gushima Imana udafite urubyaro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bibi no mu byiza, mu bibaho byose dushime Uwiteka. Twagarutse rero ni part B, part 1. Abatarayibonye mugende kuri Ningene official muyikurikirane kugira ngo iyi part 2 muze kuyumva neza. Twongeye twagarutse kandi ni topiki y'amashimwe, ariko iyi part 2 iravuga ngo bene data, nkomeje kubibona buri munsi akenshi mu mashimwe tugenda dushima Imana, abantu bashima nkabyibazaho, muraje mubyumve. Ese onabyibajijeho nte? Umuntu azaguruka gushima Imana akavuga ngo ndashima Imana ko yangiriye neza, nari nahuye n'ikintu gikomeye, ikintu kiremerereye umutima wanje, ikintu kimbuza amahoro, ikintu kingoye cyane mu buzima. Senga Imana ndavuga ngo Mana, nunkuriraho icyo kintu, nunkuriraho iki kintu, nzashima Imana. Ijambo rya mbere, nje ubwenge bwanje ko bumbwira uwo muntu abadushize muri confusion. Hajya twicaye turadusigara twibaza, ese mwene data yahuye n'igiki? Ese mwene data icyo kintu ni igiki? Cyo ni icya mbere. Icya kabiri, tugatangira gukeka ati none byagenze gutya, cyangwa se ni iki Imana yamukoreye, cyangwa se Imana ni iki yamurinze. Tiwumva, iyo umuntu ashima, uzushima uvuga ikintu mu izina, kugira ngo twebwe tugukurikiye
dutahure amashimwe y'Imana, twumve gukomera kw'Imana, dufatikanye gushima. Ariko mwene data, iyo ushima Imana uvuga mu marenga, iyo ushima Imana uzimiza mu magambo tutumva, iyo ushima Imana utsinda. Umuco wacu rero wa kinyamurengo uvyita gutsinda. Hari bamwe tutagomba kuvuga mu mazina nka ba data bukwe, uwo ni umuco wacu wa mabukwe. Tugomba abo ngabo ngo ntago tugomba kubavuga mu mazina. Beda wenje ntago nari mbizi ako ngaka nako kabasangize. Hari abadamu benshi batazi ko banyira uko bazabasinda, ndababujije bazabasinda. Naje natinze kubimenya, nahise gusa ngo bazatsinda ba data bukwe, ariko nza kumenya nyine ko n'ababukwe n'abari ari abavyeyi kimwe na ba data bukwe tutagomba kubavuga mu mazina. Rero nawe nimba wari umeze kanje hambere, nibwo nyine nari ngicubaka ivyo sinari mbizi. Kandi rero twe twubakiye ino atari iri iwacu kwivuko. Iyo umukobwa yubakaga canke iyo umukobwa yashakaga yakora mariage, hari abantu bamwegeraga banyirasenge canke n'abandi banyirakuru bakamwigisha, uyu ntugomba kumuvuga, uyu ntugomba kumuvuga, uyu ugomba kumusinda gutya, uyu ugomba kumusinda gutya. Rero tukabimenya, tumare kugera nyine ino mu mahanga, tugakora uko tutari kumwe n'abavyeyi wenda n'abakecuru badukuriye kugira ngo baduhugure, bimwe na bimwe tugende tubimenya. Ako kari agaciyeho. Rero wowe uriho uza utsinda sobukwe dutsinde nyoko bukwe, ndakubujije bose ugende uzoza ubatsinda. Uwo ni umuco wacu wa kinyamurenge. Ako kari akinjiriyemo, ariko vyose birakenewe, vyose ni ingenzi. Twababwiye ko tuzahugurana, k'abamama tuzahugurana mu ijambo ry'Imana, n'ubundi ntabwo twagiye hosije, ni mu ijambo ry'Imana. Tukiri kuri ya topiki rero yacu y'amashimwe, niho twari turi. Twavuze etese ivyo bintu uko tuba tubitsinda. Ugomba gushima Imana ubisinda, ko ugomba gushima Imana kugira ngo natwe twumve ivyo Imana yakoze. Iyo rero dushima Imana ukavuga ngo nagwajije umwana, ndamusengera, ndavuga ngo Mana uyu mwana ni umukiza, nzashima imbere y'abantu bumve imbaraga zawe. Hahandi mwene data nawe iyo ageze muri ico kibazo, muri ka imeze nkiyo, akagira ikibazo kimuremerere, aza yibuka ati mwene data aherutse kuvuga ko yahuye n'iki kibazo, asenga Imana, Imana imukiriza umwana. Rero nawe azutahura amashimwe y'Imana. Bene data, ariko uri mu gusanga abantu bobo nyene, aho gushima Imana tuvuga ivyo Imana yakoze, tugatangira gutsinda ivyo Imana yakoze. Rero mwene data, kubw'umutekano wawe, hari ibigomba kuvugwa kubera ko dufite ubwenge. Ntabwo ushobora gushima amashimwe yose mu kintu cyose ukivuge hariya, biterwa n'ico arico. Ariko rero mu gihe bimeze kuriya, nawe kugira ngo dushire muri confusion, uvuge ngo wahuye n'ikintu, zagenze ukuntu, nabwiye Imana ubu ninkuriza ikintu, ibyo ntabwo numva nje kuri jewe ari ishimwe, kubera ko ntabwo twumva ngo ni igiki ico kintu se, ni iki utangira kwibaza. Ahubwo iyo bimeze gutyo rero, fata ituro ry'ishimwe utange. Imana izireba mu mitima yacu ivyiherereye. Imana izireba ivyo tutabasha kwatura n'akanwa kacu, ivyo duhiga iyo tutaranabivuga. Imana ibizi ca kintu wahize. Mwene data, ijambo ry'Imana rivuga ngo guhiga umuhigo ntuwihigure, birarutwa no kutawuhiga. Nanje ndababwira nibwira, siko naje ndi umuziranenge, siko mbikora nkuko bikwiriye, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Dusabe twese hamwe, dushobozwe n'Imana. Kristo niwe udushoboza, kandi dusaba Imana kutwungura ubwenge, kuko ijambo ry'Imana riza rivuga ngo se ni mu gitabo ngo ubuze ubwenge abusabe. Sinibutsa hariho neza, ushobora kubabesha wenda nimpibuka nzo abandikira ari muri ka message abahakeneye, kugira ngo dukomeze twumve ivyiza vy'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana y'uyu munsi ryaruko nguko, yari part 2 y'amashimwe. Rero ushima Imana, dushima Imana tuvuga, dushima Imana twatura, dushima Imana tuvuga ico twahize, dushima Imana tuvuga ikintu mu izina, kugira ngo n'abadukurikiye n'abavandimwe turi kumwe kugira nabo bamenye ishimwe ry'Imana, kugira ngo batahure ishimwe ry'Imana. Rero tugiye gutangira dusenga kugira ngo ikiganiro cacu kize kugera ku bantu benshi, kandi kize guhindura imitima itaramenya Imana, kubera ko utaramenya Imana ntago ashobora gutahura ishimwe ryayo. Wenda ni bukeya cane, simpamya 100% ko ashobora gutahura kimwe n'utaramenya agakiza, ariko wamenye agakiza ni ishimwe rya buri munsi, ni ishimwe n'umwambaro, ishimwe n'ubuzima. Tugomba gushima Imana yaduhaye urubyaro, tugomba gushima Imana tudafite urubyaro, tugomba gushima Imana
every situation umuntu aba arimo, tugomba gushima Imana, tugomba gutahura amashimwe y'Imana mu bibi zose, mu byiza byose tugomba gushima Imana. Bene data, iryo ni ijambo ry'Imana. Abantu bakomeje kumbwira ati se muvandimwe, iriya cano yawe ivuga ijambo ry'Imana, ati buriya ibintu ntibiri mu kurebwa. Abantu benshi nyine bakunze za mushene, uko abaswahili bazavuga, bakunze ibintu by'ahangaha bitari ijambo ry'Imana, yani amakuru, ibyabaye, inkuru runaka, habaye iki, ariko ndumva ntabwo biriya hari icyo byahindura. Iyi cano yacu rero ni iyobokamana, tuzahugurana, inyigisho z'abamama zizacaho, tuzagenda twiyambaza abashumba batandukanye bagenda baduhugura. Hari abantu benshi badafite umwanya wenda wo guterana mu makanisa kugira ngo bumva ijambo ry'Imana, ariko hari abashobora kubikurikirana kuri social media, kuri YouTube, kandi bagafashwa bakumva ijambo ry'Imana bakabarikiwe. Data, aho uri kurashima Imana gute? Kurashima Imana bimeze gute? Kurashima Imana ari uko bigenze gute? Ahari ntuba washima Imana ari uko yakugiriye neza cyane, ari uko yakugiriye neza gusa, nawe bitaragirira neza ugomba gushima Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu bibaho byose dushime Uwiteka. Hari akandi kantu maze iminsi ndeba abantu benshi bakunze gukoresha mu bijanye no gushima. Ni hahandi ukumva umuntu aragutse arashimye ati ndashima Imana, mu by'ukuri yangiriye neza, nahuye n'ikintu gikomeye, mpura n'ikintu kiremerereye umutima wanje, mpura n'ikintu ndashobora kumenya. Ariko bene data, Imana yo mu ijuru ingirira neza, indinda ico kintu. Kibaza ngo ese ico kintu ni igiki? Kera icyambere ubushize abantu mu rujijo, twebwe twicaye tugukurikirana, ubashize muri confusion, dutangira kwibaza ese mwene data yahuye n'igiki? Mwene data byagenze gute? Mwene data ni iki ico kintu? Urumva, icyambere tuba tugiye muri confusion, cya kabiri tugatangira gukeka, wasanga ari iki kintu yahuye naco, wasanga byaragenze gute, kandi gukeka ni icaha. Noneho waza ushima, uturya abantu batangira no gukeka ibyo batazi. Mwene data, ese ayo mashimwe imbere y'Imana wowe dukurikirana urayumva gute? Jewe ubwenge bwanje bukambwira ngo iyo bigenze gutyo, wumva ko hari ibintu bya private udashobora kuvuga hariya mu ruhame rw'abantu. Niyo dushima tugomba gushiramo ubwenge, iyo dushima tugomba kumenya ibyo tuvuga, iyo turi hariya imbere tugomba kumenya ibyo tuvuga n'ibyo tutagomba kuvuga. Iyo bigenze gutyo rero mwene data, wumva ko umutima wawe utagomba kubwira ba bantu urimo kubwira ya mashimwe, ca kintu Imana yakoze, kumva utakivuga mu izina. Imana izi ireba ivyiherereye. Iyo bigenze gutyo jewe umutima wawe ukambwira ngo fata ituro ry'ishimwe, uture ubwire Imana ngo iki kintu wankoreye, kubera yo izi biri mu mitima, iki kintu wankoreye ndagushimiye. Aho kugira ngo ushire abantu muri confusion, bizagenze gutyo, nahuye ikintu gikomeye, ikintu kirandemerera, ikintu ntabwo ari rimwe si kabiri, kenshi nkunda kumva ibyo bintu abantu benshi babikoresha. Mwene data, wowe uravyumva gute wodukurikira? Wowe ugikoresha iyo terme. Hari gushima Imana kuri mu buryo gutandukanye. Dushima Imana tuvuze, dushima Imana dutuye, dushima Imana duhigura undi muhigo twakoze. Ushobora kudashima Imana ntuye sadaka, ariko nkavuga ngo Mana numfasha kino kintu ukakinkorera, hari uwo nzogirira neza kubw'iki kintu wankoreye, hari uwo nzofasha kubw'iki kintu wankoreye, hari uwo nzoheza iki ituro kubw'iki kintu wankoreye, hari uwo nzambika kubw'iki kintu wankoreye, bitewe n'umuhigo ki wahize. Aho ngaho ugomba kuhigura muri ubwo buryo. Ariko iyo uvuze ngo uzashima Imana mu ruhame, za mu ruhame of course uvuge ngo nararwaye, Imana irankiza, rero ndashima Imana, utanga ituro gishimwe. Ariko kandi nimba wumva ko hari ibintu utagomba kuvuga, nimba wumva nyine hari ikintu udashobora kwatura n'umutima ngo ukivuge twebwe ukidusangize, twebwe tugukurikiranye, hahandi nta mpamvu yo kudusha muri confusion. Mwene data, muvandimwe, inshuti, ngo uvuge ngo Imana yankoreye ikintu, indindira ibintu. Imana rero izishaka ngo tuyibwire, tuvuge ikintu mu izina. Imana izishaka ngo niyo ari icyifuzo, uvuge ngo Mana, icyifuzo canje ni iki, uyu mutima wanje ni iki, iki kintu nico kinaniye, iki kintu nico nshaka, ukavuga ikintu mu izina. Ntabwo Imana dutsinda, ntabwo Imana hari ibyo tuvuga mu marenga, ntabwo Imana hari ibyo tugomba kuvuga, ntabwo Imana tugomba kuzimiza mu magambo.
Imana ntabwo ari uko bimeze, ntabwo tugomba gutsinda, ntabwo ari data bukwe ya umuco wacu w'abanyamulenge dutsinda akagira abo dutsinda tutagomba kuvuga mu mazina, ariko Imana iyo rero iyo ibikeneye ngo tuvuge ikintu mu izina, Imana ni data rero. Mwene data nuko bimeze, wewe uri hirya no hino, wewe wakoraga ico kintu mu by'ukuri ako kantu si keza, ugenda ugakosore. Tuba dushima Imana tuvuze, dushima Imana dutuye, dushima Imana turirimba, uko wahize umuhigo ariko uzawuhigura. Dukomeje kubashimira rero abadukurikirana umunsi ku wundi, amahoro y'Imana abane namwe. Yari Ngeneye Grace. Thank you very much. God bless you.